Pozivam vladu i sve nadležne organe i pozivam sve velike stranke da se zapitaju kome su to dali vlast u ruke i hoće li neko konačno odgovoriti na kriminal i teror SDP-a Rasima Ljajića u Sandžaku. Da li je ovo njihova privatna država? Kako su ovi ljudi zloupotrebili svoje visoke državne i političke funkcije za pljačku građana Novog Pazara? Ovo je ništa drugo do pokušaj Rasima Ljajića da sebi besplatno obezbedi televiziju, zato što će nakon narednih izbora on definitivno ići u opoziciju. Ova kriminalna i kompromitovana vlast je duboko ukorijenjena u Novom Pazaru i stvara velike probleme koji smo svi svjedoci. Pljačkanje i zaduživanje nikad veće. Reketiranje i prijetnje privrednicima nikad učestalije. Vrijeme je da se tome stane na put i zaustavi dalje propadanje Novog Pazara i to što prije. Tražimo hitno raspuštanje ove kriminalne vlasti u Novom Pazaru i hitno raspisivanje vanrednih lokalnih izbora. Vidjet ćemo da li će državni organi i dalje pružati podršku nastavku terora, nasilja i sijanju straha od strane batinaša, kriminalaca, SDP-a Rasima Ljajića. Pa ja mislim da je glavni organizator Rasim Ljajić. Kuće u Novom Pazaru koja je spremna da potpiše, da da glas, koji neće stići recimo na vrata džak brašna, šećera, kafe, trebati cipele. Znači, trebalo bi mi sat vremena da nabrajam da sam sve bio po Šutenovcu, po gde god, po Pojlima gore gde su nosili, recimo, kombijem nosili. Merhaba, kako ste ovo odrasimo? Merhaba, kako ste ovo odrasimo? Pitanje odakle su. Hajde mi poreknu i to. Rasim je po meni najveći prevarant. To je takav političar koji samo jednostavno dok mu trebaš, on je država. Kad ne trebaš, on ti ništa. Malverzacije, korupcija i kriminal su neke stvari koji su obilježile taj period, istakao je Beganović. On to sad rade. Njemu je glavno, ja sam u glavni bio u odboru u Pazaru, samo što mene nije mogao. Ja što sam mislio, sam to uradio. Ali, da vam kažem, i kad nekad mislite nešto, dok dobro ne vidite, onda i ono što ste radili kažete, što sam griješio. Nažalost, tako je. Nagovarao me je na kriminal. SDA Sandžaka je na posljednjoj skupštini donijela niz odluka. Među njima su i one donijete na osnovu javnih svedočenja protiv Rasima Ljajića koji su iznijeli ljudi iz njegovog bliskog okruženja. Svjedočenje Bahrija Lutke Beganovića iz Prijepolja, Ismeta Ramovića iz Novog Pazara, te pisano svjedočenje Ertana Gegića, osuđenog za ubistvo Ruždije Durovića, odborničkog kandidata naše stranke. Tražimo da se ispitaju svi navodi iz ovih svjedočenja i da se pokrenu sudski postupci protiv Rasima Ljajića, koji je od ovih ljudi označen kao inspirator i nalogodavac ovih politički motivisanih zločina. Za sve ove politički motivisane zločine koji su se dogodili u Sandžaku osuđeni su ljudi koji su bili bliski Rasimu Ljajiću i drugim funkcionerima SDP-a, a sve ove optužbe proističu upravo iz svedočenja tih ljudi. Biće pokrenuto i proširenje optužnice u vezi neovlašćenog oružanog upada u prostorije centrale SDA Sandžaka i pokušaj ubistva ministra Ugljanina od 17. januara 2009. godine, gdje ćemo tražiti da se krivično gone inicijatori i nalogodavci i ovog politički motivisanog zločina, a u prvom redu Mirsad Đerlek, bivši gradonačelnik Novog Pazara iz SDP-a, i Fevzija Murić, njegov tadašnji zamjenik iz stranke za Sandžak. Njihove kriminalne radnje dovele su Novi Pazar na rub propasti, čime nastavljaju svoj očigledan zadatak da što više zagorčuju život Bošnjacima i unište sve u Sandžaku. Činjenica da je najava ovih postupaka unijela nervozu u redove SDP-a govori da smo na dobrom tragu. Mi smo odlučni, dosta je bilo. Ili ćemo mi iskorijeniti teror i organizovani kriminal u Sandžaku, ili će teror i organizovani kriminal iskorijeniti nas.
Najnoviji slučaj za koji sam saznao, pouzdano saznao iz proverenih izvora, je kriminalna afera potpredsednika Vlade Rasima Ljajića. Rasim Ljajić je vođa jednog od narkokartela na području Srbije. Policija ima sva operativna saznanja, sve ima dokumentovano i niko ništa ne preduzima. Zato što je potpredsednik Vlade. Zašto? Šta hoćete vas dvojice? Šta je bre? Mogu, govorim istinu. Molim poslanike, ovde se svašta čuje za vreme postavljanja pitanja, niko još nije reagovao kao vi, a pravo je da se postavlja pitanje, a da li je istina, nije istina, vidjet ćemo polako. Hvala, uvažena predsednice, koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, građani Sandžaka. Prethodnih dana sam dobio više poruka, prvenstveno od naših ljudi iz dijaspore, koji godinama unazad finansiraju islamsku zajednicu u Srbiji i fondaciju Muamera Zukorlića. Poruke u kojima oni traže da postavim pitanje vezano za vijest koja ih je veoma uznemirila i koja ih je veoma zabrinula. Naime, do tih ljudi je došla informacija da je Muamer Zukorlić od novca koji su oni donirali isplatio Vojislavu Šešelju 50.000 eura da se obračunava sa njegovim političkim protivnicima. S tim u vezi tražim od Agencije i Tužilaštva za borbu protiv korupcije da mi dostave informacije, da ispitaju ove tvrdnje, a ujedno i od Agencije za privredne registre tražim godišnji finansijski izveštaj ja ne mogu da nastavim, mnogo su nervozne kolege. Ja nemam želju ni nameru da branim Rasima Ljajića, ali vidim da je i on, pored Ugljanina kao Bošnjak, ministar u ovoj Vladi.